Main ke rumahnya Oma Sinar Widiati. Ah, mau kemana? Gimana awas? Oh. Ya Allah. Kamu ya? Ai Pak Guru. Nggih, guru mencet tapi kula mah. Oh, nggih. Nggih. Yeah. Oma, kita kasih pertanyaan Oma. Bukan Boim. Apa? Alex. 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 Oke. Mr. Alex, kelek. Ini kelek. Kira apa baik warane ku Mang Boim? Unti, Unti. cecuwer, Apa? Cucuwer. jejorong, gegetuk, pepesan, gembleng. Gegetuk iku sing apa? Gegetuk iku sing dangdar. Dangdar. Iya. Lamun unti. Oh, sing dangdar mas sedulur. Sedulur. Iya. Apa maning mau kan? Jejorong. Sing apa kok? Beras aduh kok beras. Apa? Beras. Itu beras. Iya, kor gula. Oh, kor gula. Iya. Terus apa maning mau kan? Gembleng. Gembleng ku apa? Tepung beras. Pada bae tepung beras. Oh, di sini kora apa kok? Di sini Gegedang. Odo. apa? Jagir. Apa cakir? Lain Anak ku, kebo. Terus apa maning? Cilegon. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Anak mobil ora? Kulkas. Saya Angel ya mulai hari ini ya. Oleh apa? Oli jelly ya, Boim. Ukurannya? Ya pada baikin mah. Makanan bocakin mah. Bayar bila? Angeu boleh? Mau ngewu nyam-nyam kan jadi mau ngewu orang lah. Dar. Bang Boim. Kopi saya nak. Bang Memet. Dari kapan lahirnya? Dari kemarin. Oh. 2000. Kira pengen nih. 2000. Dilihatin saya UBC. Saya UBC. Louis, Wih. I am a photo. He want to take photo. Take. You want take photo? Yes. Yes. Engas. Atur nuhun. Cara logika. Ayo. Cara logika. Gimana biar nggak ditiup? Makan langsung, jangan ditiup. Makan apa yang nggak ditiup? Apa aja? Hah? Boleh apa aja. Apa aja? Tapi jangan ditiup. Cara logika aja. Makan Ada Oma. semua kulit-kulitnya. Iya. Libat. Ambil posisi dikit bukan orang kebagian.